thobela, dumelang, ke a le lotjha, ke re mošate ka moka ka mo lapeng, ke a le amogela mo go semoya ka Dr. Makgabo. Okay, ke tlo dira a general reading. General reading e ya batho ka moka. Tše dingwe tša dilo tše ke tlo go di bolela di ka bolela le wena, tše dingwe di ka se šupe wena, di ka šupa batho ba bangwe. Ebe wa kgwetša mohlomongwe e šupa motho mongwe ka mo familing ya gago, wa mohlomongwe e šupa mogwera wa gago goba even a colleague motho o berekang le yena. Mme ke tlo kgopela gore le theletšeng gabotse le kwe melaetša ke le tshwaretšeng yona. Okay. Ke tlo tša karata tša mathomo, dikarata tša mathomo, and then ka le fa melaetša gore na melaetša e reng, e reng gore e sepelašana le tšona dikarata tše ke di tshwerego. Okay. Karata tše di wetšeng mo fase ke tše 5, di bile ka bose tšona. Ke na le the Knight, ke na le the High Priestess, ke na le the Eagle, ke na le the Spirit Box, ke na le Mother Earth. Okay. Mo ke na le the 5 of Swords. Okay, 5 of Swords, 5 of Swords. Mo ka ba le the 6 of Swords. Mo ka ba le the Moon. Mo ka ba le the High Priestess. Mo ka ba le the 3 of Swords. Mo ka ba le the 8 of Coins. Okay. Ka re ga molaetša o ko bona mo khile mathomo, ke tlo go botša ka molaetša o bolela ka di-challenges tšeo o sepetšeng ka re ga tšona, the 5 of Swords, di-challenges tšeo o kopaneng le tšona ka re ga mošomo wa gago. Mo ba bolela ka mošomo wa gago, e ka ba mošomo e le gore wa o bereka, mohlomongwe o bereka company e itseng, mohlomongwe o bereka mmušo, mohlomongwe o bereka motseng o mo itseng, mohlomongwe bile wena wa ke bereka o na le business tša gago goba le ka sebe business ya kgolo, mohlomongwe o ya o reka dilo mo rekang gona, o stoka letšago mo stokang gona gomme o tla o rekišetša batho ba bangwe, o ka ba o tsena ka motse go rekiša goba o ka ba o na le sport se le gore o rekišetša mo go sona, goba mohlomongwe o ka ba o rekiša online, jalo le jalo. Ba bolela ka di-challenges tše le gore o ile wa kopana le tšona, mohlomongwe matšatšing a go feta ba dibekeng tša go feta ba dikgweding tša go feta, mo e le gore go bile le di-risk tše di itseng, go bile le di-challenges tše di itseng. Wa kgotša bile o nagana gore dilo di ka sepela gabotse, mara mangelo a ba re ba kgatlha ke spirit sa gago, o ile wa ba le spirit sela sa gore o lwe, gore o leke ka mokgwa mentši, seng go lwa ka matsogo, seng go lwa physically, o ile wa leka ka mokgwa mentši gore wena o make sure gore dilo tše o di nyakago o di phethagatše. Di-challenges tše o ile wa kopana le tšona ga se di dire gore wena o give up-e, o latlhele toulo, o ile wa ba le maatla, akere wa ba le tsela ye e leng gore ka tšona ka gona o kgona gore o leka gore o netefatše dilo tše o berekang ka tšona, gore dilo tša gago tše o berekang ka tšona kore di-challenges tšeowe le di-risk tšeowe go be le tsela e le gore o kgona go bereka around tšona, wa di-eliminate, wa di tloša ka ete ka ete. Gongwe o lo ntse o bereka wa kgwetšele gore go na le di-challenges goba di-risk tše di itseng tše di ileng tša tšwelela, mara wena o ile wa leka ka mokgwa mentši wa ba le an alternative, tsela ye nngwe e itseng e le gore wa tsa gore okay ge ke na le mathata maso then ke swantse gore okay gore dilo tša ka di kgone go ba successful, ntho ke šomang ka yona goba project ke le mo go yona gore e kgone go ba successful, e kgone go fela goba e sepele ka mokgwa re nyaka gore e sepele ka gona, re kgone go hwetša di-results tše di nepagetšego tše di botse tše re di nyakago. Gona ke swantse gore ke direng ka di-risk tšeke gore di seke tša mpalediša, gobane di-risk ke dilo tše le gore di a go palediša go šoma mošomo wa gago, mara wena ga seng kwa give up, o bile le tsela e le gore o ile wa bereka ka yona gore o kgone go phethagatša mošomo wa gago. Ke ntho botse o e dirilego. And then ba buša ba re ka ra mošomo wa gago o tlhokomele batho ba e le gore ba tla go wena ka di-energy tše e le gore ga di nyakege, di-negative energy. Go tla ba le batho le gore ba leka gore ba leka go senyeletša mošomo wa gago, ba dilo tša di seke tša sepela gabotse. Mohlomongwe wa ke pereka ka šetše ke boletše, mohlomongwe batho ba ba kgona go tla mo go wena ba tlo kgopela dilo tšeo di rekišago, mohlomongwe ba di tša ka dikoloto, wa kgotše ba le challenges tša gore ba bangwe batho ba ba le mogola gore o se patele, ebile a se gore ba patele ka gore ba na tšhelete, they're doing it on purpose,
ka re ka nako tšengwe kgotse o leka gore o ba founele ba sa tshwara megala ya gago ba no tshepiša re ba tlatla mare upša ba satle ke tše dingwe tša di-challenges tše kopaneng le tšona mare ba kgatlha mangelo a kgatlha ke lebaka la gore wena ga senke wa ba le go give upa ga senke wa re ka la gore ke a bereka ene batho ga ba patele e re ke no tlogela ene ba buša ba re o tsebe gore dilo tše di botse di tla ka ra bophelo ba gago dilo tše di botse di tla ka ra bophelo ba gago ka gore wena you are a fighter ga se wena motho wa no give upa easily mo e le gore ba bontšha gore ba tlo go patela batho ba ba o kolotang and dilo tše di botse di tla ka ra bophelo ba gago o tlo dira tšhelete business e sa tlo gola ga e le gore mo businesseng ya gago o kgwetse le gore go bile le dikgwedi tše le gore ga ena pe sepela gabotse di-customers a di tle ka mokgwa ba re o seke wa tshwenyega ke tše dingwe tša di-challenges tša bophelo ba re mabati a tlo bulega batho ba tla tla mo businesseng ya gago dilo di tla sepela gabotse o tla dira tšhelete mo e le gore ba bontšha lebaka la tšhelete gore tšhelete e ntšhi e tla ka ra bophelo ba gago wena ntho o swantse o e dire gore o seke wa give upa o tšwele pele ka go believer gore dilo di tla sepela gabotse and then ba re tšona di-risk tšeo le di-challenges tšeo ba re di fitlhile mafelelong di fitlhe go tloga gane jalo dilo tšao di tlo sepela gabotse dilo di tlo sepela gabotse ba re o theeletše intuition ya gago pelo ya gago ge e bolela le wena mangwele ya go ba tla go wena ka yona intuition ya gago through the intuition ba ntse ba go guida kgafetša ba go bontšha tsela ba go bontšha ba re dira so ska dira so jalo le jalo mo e le gore go na le risk ba tla go bontšha rago mowe go na le risk ge e le gore o fa batho sekoloto pele e tla go botsa gore o seke wa mofa so o theeletše ge mangwele a ba bolela le wena ke tsela e le gore ba tla go guida ka yona and then ba buša ba re ke phe nako ya gore o kopane le bona mangeloi o bolele le bona ka tsela ya thapelo ka tsela ya go ba phasetša go phahla batswana ba re go phahla rena bapedi re re go phasa o ntse fela o dira le tšona di-meditation o ntse fela o ke pha nako ya gore o dule o nnoši ka mo ka kamoreng ya gago o dule o nnoši ka mo officing ya gago o lighte a white candle o no dula o theeletše mohemo wa gago ka mokgwa o hemang ka gona o concentrate o ntšhe megopolo ka moka di-thoughts kore o clear your thoughts o clear your mind o seke wa nagana ka selo o seke ba le ntho e le ya o disturb gore ntho e ba re tlo o thuša gore o connecte le moya wa gago o le mo mmeleng wa gago connect to your soul go connecta to your soul go ra o connecta le eng the universe o connecta le mangelo a gago ke yona ntho engwe e le gore e tlo go thuša gore ge ka mehla ba e tla ba bolela le wena o kgone go kwa re mo mangelo a ka ba bolela and o kgone go kwa molaetša o le gore ba o tliša mo go wena ba bolela ka leeto le re o ka nna wa tlo le tšea sa mofi go na le leeto le o ka le tšeang o kgotse le go tša family ya go le ya kae ka go ba tsamaya o nnoši go na batho ba o kopanang le bona o ya go ipsina le bona ba bangwe e ka ba ntho la gore mošomo wa gago o ka kry-a nto tshwana le transfer kgotse le gore o tloga mo bereka gona go berekela kgole wa mohlomong ebile ke ntho la gore wena o ipotsa gore ke nyaka go gola ke nyaka go ithuta dilo tše dintšhi ke nyaka more knowledge more skills then wa kgotse le gore o applyela kae and then go ra gore dilo tša di tla sepela gabotse gana mo tla ba go applyela gona e ka ba go move from one job to another o tloga mošomo mo itseng o ya go mongwe goba mohlomong ebile o sepela e le gore o berekela kgole le mo o bego o bereka gona mo e le gore o tlo kgotse le ebile o gapetša gore o tšee le family ya gago o sepele le yona ba bangwe eno ba e transfer ya go ya go berekela lefelo le le itseng ba re ka nako ga dilo tse di diragala go na le mo e le gore o ka nna kgotse le gore o ba le go nyama o ba le ntho la go nyama because o mova o tloga ka re ga situation e la e le gore o le comfortable ka mo go yona o ya go thoma dilo tše dingwe ka leswa ntho e ka dira gore o be le go nyama goba mohlomong le letšhogo le be gona ba re o seke wa tšhoga it's normal gore o tšhoge but ba letšhogo lewe le bolaye ka gore mo yang gona o ya go ithuta dilo tše dingwe ene ba re o tlo understanda dilo mo fitlhang gona ene ba re dilo tše gona mo yang gona o tlo ba le a personal growth o ya go gola o ya go ithuta dilo tše dintšhi wa ba le more knowledge le more skills so ba re o seka tšhaba di-challenges o seke wa tšhaba di-risk o seka tšhaba di-changes dilo tša go fetoga o seke wa di tšhaba wena o swantse no ba flexible go ba le any change in your life o be ready for yona o seke wa ba le letšhogo
and then ba busha ba re o seke wa lebala go ba re gona batho ba ntši ka montle ba ile gore they are in need, ba nyaka dilo tša bona tša bophelo ga di sepele gabotse, gomme ba ka ba ba lebeletše wena gore wena o ka ba thuša. So mangelo ao ba rata gore wena o thuše batho ba uwe, o thuše batho ba uwe. Motho a ka tla mo go wena a tla kgopela something, maybe o sepela ka mo toropong, motho a tla go kgopele 2 ranta 5 ranta 10 ranta, ke nyaka go reka dijo goba ke nyaka go lasa tšhelete wa namela ke ya gae ke a shorta. Ba nnete ba tla ene mangelo a gago ba tla go botša mo pelong ya gago gore o kwa nnete ke nnete motho o sokotše mo thuše, gomme ba ka thaba kudu go ka ntšha 2 ranta eo wa fa motho o wa mo thuša. Ke tsela ya go thušana. The more o thušang batho ba bangwe le bona Badimo ba kgona go go thuša. Mara ba buša ba re o tlhokomele ba e leng gore ke batho ba go pretenda, batho ba maka ba ile gore motho wa gona o tla tla go wena re ke shota ka bokete wa mofa a tloga ya go mo shota jalo le jalo e le maka. Tšhelete eo motho wana o yo e šomišetša dilo tša go se be gabotse, ga a tle go wena o kgopela tšhelete because a shothile ka tšhelete ya gae goba a shothile ka tšhelete go reka dijo. O tla go wena because a tla kgopela gore a la sa ntšhe e be e ntšhi a ya a reke dilo tše e le gore ga di a tshwanela. O mongwe o dira seo o ya go reka jwala, o mongwe o dira seo o ya go reka diokobatši jalo le jalo. Ba re ke batho ba swantse ba tlhokomele ka bophelo ba gago. And then ba buša badimo bao ba re o be brave, ba re e ba le maatla, o se ka ba le go tšhoga, e ba le maatla. Ene ba buša ba re o tshepagale, ba rata gore ngwana bona a be le go tshepagala. Go ka no ba le di-challenges ka bophelo ba gago, mara o se ka kgotšele gore wena o tšhaba di-challenges tšeo o tšhaba go di-facea, and o kgotšele gore di-challenges tšeo di dira gore wena o feletše o ba motho wa maka, o sa ba le nnete. Go bona dilo ga di sepele gabotse, dilo go na le dilo tše e le gore di ka dira gore mošomo o berekago o seke wa sepela gabotse. Bolela le batho ba o reporta mo bona, o seke wa ba tšhaba, ba botse gore go diragala eng gore le bone ba kgone go go thuša. Ke dula gabotse ke maoto ka lapile. Okay, ba buša ba re o bone dilo from a higher perspective, o bone dilo o di bonela godimo. Ba fela ba bolela ba re the sky is the limit, the sky is the limit. So wena ntho tlo e dirang o bona dilo from a higher perspective, o bone dilo go ya ka mokgwa le gore mangelo a batla go bontšha tšona ka gona. Ke ntho le ba re connecta le rena re kgone go bontšha akere o se ka kgotša mangelo ba e tla ba bolela le wena o sa bone selo, mangelo a le batle ba ditšwe gaufi le wena o sa kgone go ba fila. Ba re wena o na le ditalente tša gago, o na le dimpho tša gago, di-gifts tša gago, gomme ntho o santse gore o dire gore o ke tshepe, o be le boitshepo, and ebile o tshepe ditalente tša gago, o se ka ba le o ke nyatša. Go ke nyatša ga gago it's like o nyatša mangelo a gago a e leng gore a o file dimpho tšeuwe. Ene ba buša ba re o be le ntho le gore o tsebe gore le ga e ka kgotse le gona batho ba nkara phelo ba ba ile gore ga ba go rate goba ba o kwešiše ba o fila o kare ga ba go rate goba ebile ga ba o nyake, o tsebe gore o bile o se ka nyama, o tsebe gore mangelo a ona a go rata. Ene ba buša ba re gona batho ba bantši ba ile gore ba gona ka bophelo ba gago ba go rata. Ga motho a etla go wena a o challenge mohlomongwe a bolela le wena ka tsela e itseng, o se ka nama wa kwata ka mokgwa e le gore o fila o kare wena o tee mo lefatshe goba yo a alone. No, tseba gore rona batho ba bantši ba ile gore ba go hlompha, ba go rata, ene ba rata go dira ka go loka. Okay, a ke nyaka e-card tše pedi tša mafelelo, tše pedi tša mafelelo. A sa le tše pedi jale ba gaešo ke tše 4, a sa le tše pedi ke tše 4 jale. Okay, ke na le the Queen of Cups, ke na le the King of Swords, ke na le 7 of Swords, ke na le the King of Wands. Okay, gore o ka lebela dikhati tše ke dintši tše gane jalo di bolela ka dilo tše di botse, di šupa wena monga ditaba o le motho e le gore o motho o mo botse, motho e leng gore o strong, o na le boitshepo bo bontši ka bophelo ba gago. Wena ga o ke doubt, wena
o motho e le gore o ke tshepile le go ya ka badimo ba ga ba bolela gore wena motho e le gore you are a strong person go ya ka bona go ya ka mokgwa ba o bopilego ka gona. Ba re lerato o na le lona ke le lentši, wena motho wa o rata batho ene ebile o na le botho mo ba tlhalosa wena. Ene ba re wena ga se wena leshuega, ga se wena motho wa o tšhaba di-challenges. O ka kopana le mathata ka ra bophelo mara wa face mathata a gago. Ene ba re wena motho le gore o rata mošomo wa gago, o rata go šoma. Ene go šoma wena o motho le gore o leader by example, gore go šoma wena a se wena motho le gore go šoma o nyaka motho a tla o šetse ka morago a go bontšha sa go bontšha sek. No, wena o rata go dira dilo ka mokgwa o tsebang ka gona in the right way. Ene wena go šoma o rata kudu gore le batho ba le gore ba šomela makgwa a gago goba di-managers tša batho ba o reporta mo go bona ba thabele mošomo wa gago. Ene wena you are o motho le o kgona go ruta, you are a good teacher. Gona ba re gona batho ba ntšhe le ba tla ba tla learn from wena, ba tla learn from mošomo wa gago. Ba re wena o dedicated. Ene ba botša badimo ba ba re o sa tlo hwetša moputso o mobotse ka la re wena o na gore o bontšha di-efforts tše dintši, and di-efforts tše o di bontšhang ka ra mošomo wa gago ba re di tla tliša di-results tše di botse. Ba re go botlhokwa gore o fele o ba patient, o fele o ba gore o iketle go dira mošomo wa gago, o se ka o dira ka o jaga. Ka re go dira ka o jaga le mathata ga e tla di-challenges di-failure se di tla o ka se di bone ka re wena o dira dilo ka o jaga. A kere o seke wa bereka within your time frame. O ka bereka within your time frame but o dire dilo ka botshepegi ene ka mokgwa di nyakagang ka gona. Ba re o se ka fela pelo le gateng dilo tše di botse di etla ka ra bophelo. Ba re jale ye ke nako ya gore wena o nne fase o gopole ka bokamoso ba gago, o plane gore wena from today ke eng ntho e le gore o nyaka go bona o di fitlheletše. Dingwale fase ka ra buka ya gago, dingwale fase goba mo lephepeng la gago le le roka letše wa reka ka more ya gago wane le pasta mo lebotong gore ka metlha dilo tšela ka motlha o di bona o kgone go di manifesta gore di go fe maatla a gore o kgone go di achieve dilo tše le wena wa di nyaka mo e leng gore wena nyako ke bona o le gona in the coming 5 years over 10 years over 20 years. And then o thome go bereka around dilo tše o nyakang go di achieve. Ntho e tlo o thuša gore wena o kgone go bereka ka tsela ya maleba, o be le maatla ka metlha le energy go dira mošomo wa gago, o be dedicated, o be le patient go dimo ga mošomo wa gago. Ba re o seke wa tshwenyega gore o seka ba le gore o na le go ba worried too much. Ba re a go necessary di-worry tšeo tša gago o di latlhele kua kgole ga di nyakege. Ke tšona dilo tše le gore it's like negative energy, ke tšona dilo tše le gore di o dira gore di o gogela fase, di o dira gore wena o seke wa tšwelela pele, o seke wa ba successful, o seke wa phethagatša dikganyogo tša gago. Stop being worried. It's not necessary to be worried. Even if on a di-challenges ka ra bophelo, you must face them. O seke wa give up. Be passionate about what you want. Thokoza ke a le leboga ke yona reading ya rena ya lekgono. Ke a tshepa gore reading e tla bolela le wena melaetša e o kweleng mo ka mokana ga yona o tla iphethagatša ka mokgwa mangwele ga ba re o iphethagatša ka gona, o tla ba strong ka mokgwa ba re ba strong ka gona, o tla ba le boitshepo wa tlogela go kinyatša ka re go kinyatša batho ba le bona ba tla go nyatša. Ene o tsebe gore o se ka nana gore batho ba go tlhoile, batho ba ba go ratang ke ba bantši, manaba ke a mafio, ba ba go ratang bona ke ba bantši le mangwele a ba go rata. Ke phe nako ya go connecta le badimo ba gago, ke phe nako ya go bolela le bona, o tla bona dilo tše di botse di tla tla ka ra bophelo ba gago. Ke a le leboga. I am a king, I'm not a slave. I am a king, I'm not a slave.